Political tensions have heightened in the Jirania Assembly constituency after the local Tipra Motha party office in the Jirania area was allegedly set on fire late Wednesday night. In a separate incident, an unidentified miscreant detonated a bomb in front of a shop in the Dukhia Kubra. MLA Sobna Debarma and MDC Ganesh Debarma arrived at the scene. The act of arson has been widely condemned by party members who view it as a targeted act of political vandalism. Following the incident, local MLA Sobna Debarma, along with other senior Tipra Motha leaders, rushed the scene on Thursday afternoon to inspect the damage and gather information from local party workers and residents. MLA Sobna Debarma condemned the attack and stated that such acts are attempts to intimidate the party workers. In a separate but equally alarming incident, unidentified miscreants detonated a bomb in front of a shop located in Dukhia Kubra area. This explosion has heightened fear and uncertainty among local residents. Senior Tipra Motha leaders, including MLA Sobna Debarma and MDC Ganesh Debarma, arrived at the scene of the vandalism and the bombing to assess the damage and speak with affected locals and party workers. The party has strongly condemned these attacks, viewing them as deliberate attempts at political intimidation. Belai abo wana masisa tai kiri masisa elakani bororok omorongno je tabunuk tongmani wana jaka kiri jaka abo to kiri nani obosoi je jaga party khlaya bororok tongkosong tongnai rok business khai tongnai borok rok o jaga se phainai bum khitari ri phaibanga ka bo jaga thang sogoika abo bo tipasabari abo bo khumulung abo edisini rajdhani je jaga o omo hai je gotimani o belai khai wan chungani dorkar kalayo kan himale ta buskango chini election gana o election gana o chungbai chungno silai bai bum bai da bai khlainai chungbai chung thilai thung hinai nai oro yo sama jaga o borok rok je klai tongmani abo o borok rok kicha wan chukdi nijera omo haitangdi business khainai borok rok no business khainani sujog didi onke omo haike tongkosong borok no business khainai rok no phai oro ebrum sariwoi tam lapungnai ba chini no khoti ingnai jara tamnani abo nang BJP jara BJP Tiprasa BJP rok जनजाति मोर्चा रok oro je phai omo haikai je khlai tongmani obo belekan chaya tam himale जों saimano je जनजाति मोर्चा no oro khlai tong hini nai tangi himale je oro edise elaka ba khumulung ni jaga o phainai chini Tripura rajyoni mukhyamantri ni je program paimani logi no omo hai je gotna goti tongmani obo shanti si tongoi malia ga ang sanani mutungo jehetu chini mukhyamantri thani prashason bin thani swarashtra doptor tongo bo swarashtra doptor no kora babe sawinai oro peacefully babe shantipurno torinani nangmani tini saimano yango chini Jirania kholao chini party Tipra Mothani party office je sokjak mani angkai a sokjak mani jagao bo chung onek kichu chung wanchungnani dorkar tongo ebong wanchugo naileka tangi sokjak oro police proshashan duty tong tangi sokjak borok sawo mobile duty tong ni nai to mobile duty to asa jao gai bethango yakungbai coming khayo gangkai a jagao bahaikai chini party office ba sokjagi mangkha oro jodi mobile duty tong gangkai bahaikai oro phai bumrinani sahos mangkha borong sab sahos ri borong sab power ri borong sab silai diboro salkathang tui silai koknani lock khlainai silai koknani marok sikri marok borong sab power ri da bai je khunju druk tanani ab borong sab power ri BJP ni je kormi je neta rok no abno chung ma wan chuknai sara elakani bororok tongkosong bororok jodi busai phaikan obo belaki bejoa ngnai
public ni shakti jonogoni shakti belaike shakti ni police proshashan pano ungthon ni government pano ungthon jonogoni shakti bai kuno dino paya haisi obo hongkai bobagra bisi khasrang chomuni para hangka bo dukhiya kopra ka joton chinamne bidasondra khub sini ko oro tine ai oro ni je chini bisini chairman ano phun khai horka raibana sar sapta hai ro phun khai na tine ai oro khana miya nake or jaga o kaisa bumper kha dogano obe khana kana oboni sate jang tini oro tai kaisa khana ka je west jirane khala abo ke mande area kala hebano khumlong bai tasong jaga je khumlong ni ekmatro je main road abo sini yang na aro kaisa tipra mothane party office hongmane abo totally সম্পূর্ণ সাই সগৈ কিবির বাইকা আমন বাগাই আরনে এমএলএ বড় মুনাং জেসিনি ম্যাডাম স্বপ্না লেবন বাবু ফাইজা কে আংওয়াই যে গানা হিসাবে আরো থাঙ্গা যে আরো মালা লেকে जों तिनारा चिनी एडिशनल एसपी वेस्ट हिमाद्री ताई चिनी एसडीपीओ ताई चिनी ओसी सह जों आरो विजिट खागे ताई अरो विजिट खागे अरो जों सम्पूर्ण खानाबा जे बर'नि अरो गानान बर विशेष चिन ताखो अनुकुमार बिनि ताई जों खानाका बनो अरने गाना बिनि नक दुकान मालिक ताइसे चालु बको गाना कुक बिनि नक ब खानाका bini je ngada ekta derta ba hayo boni jeta jaga awas khana man anumanik সম্পূর্ণ টাইম বাতো কেউ থুই তঙ্গ যারা সাইমিয়া ছিল একমাত্র বড় বোমনি আওয়াজ বাইছে আবার সিসাবা খালাইও আগাই দোকান মালিক বো সাইমিয়া বতিনে আইছে আর ফাই তাম হাঙ্গা ব ফারে তঙ্গ বড় নলখে কান্তার তামর মান খাঙ্গা বড় দাউট কে বো বোম নঙ্গা ছুটলে আকর মান খাবো থানা অলরেডি তলাং থমইকা বনি বাগাই आं साना नाय माने जे दुकानदार bo kuno tabuk bo ang bono sibu sinia bo tamo party khai bo tamo support khai ngabo sinia totally borok business khai to bo bono bang oro tabuk si sino bo hungkai duk maliwo edi ব্যবসা khai ni khana na chino malik ke bo bono ang totally ang bo bai tabuk nang achak saimano bo ang kuno porichim gore puro patam party bo khlai angabo sia oro khlai man ani ko khai che party bai শত্রুতা ngai mano politics no tei thangni mano সাধারণত এরিয়া তংনাই চিনি কর্মীরা বা কাইসা এরিয়া ni কোনো পার্টিন কর্মী মানে এরিয়া বাসি তংনাই তং পসং তংনাই বড় রক বংনি সাকাও আমাকে সামুং সিদ্রা খাইমান অবন তুতেলি আং এচে ও এরিয়া ni খরকসা আং এমডি সিংই তুতেলি আমনো নিন্দাকে সেলেং tamni bagai hege narok joton seka miya je khumul om hai atong konglai tonglai mani kwbangma tongko song tongnai oboni sakang bo bujaka abon pore bujakai thana rokong laiga phiaba om hai ko hordi pore sikok hai ke phaphaiei om to ang daini thaka ke sikok ma hanai sikok no bani buini bui thuma jorao phayo nga tai kesen dong namti bangla chen choka chung tai pailia bono sikiri puna chung om hai khaisana obono bongni je main লক্ষ্য উদ্দেশ্য কে বলে থিনে কেবনে থিনে বরক কোনো কর্মী নিথার বা কোনো নেতা নিথান বনো রাং রুই অব চুয়া খানে হজংনাই রকছে বরক Authorities are investigating both incidents to identify the perpetrators and determine any potential political motives behind the growing unrest. Reporter Bepravi from Kumalung, Chinikhora.